السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe, tuli mu volume tujjukira eya buku Iqra, tuli ku peegi ey'omusanvu mu kitabo ekyokubiri ekiyitibwa buku Iqra. Awo we tuli. Naam, akugambye nti bismillahi rahmani rahim. Thara saha nama adha eno ain adha saya sala ghawa shaqa nadha ضفا طه naza. Tugenze qaka eno ka, tekawo difference nakuwa qaka khasha nadha sada. Akawa system kala ne kankakole ki kankabalage ako mwaite mukalaba naye njala kabalagano naye maama nabaga bannaye twagala kamera. Nsaba Allah atuye abasiraamu abategedde ekintu kino insha Allah taala, batuyambeko okufuna laptop, okufuna sound card, okufuna kamera. Wallahi twagala gasa busiraamu naye ebintu ebyo bya beeyi nnyo bituyinga. Wali abasiraamu eyo insha Allah so tuyamba kuje bali ku 0784 16 5480 ne 0703 574535. Naam. Jama shaa yaya yado. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.